Kini kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli da ilu setas im. Kini kilong kimat pakongsan jong ke khubor. Ka National Testing Agency NTA kalapan kala ya ke kenhuan bapet ya ke jing penlong eksamen da ke baweng no ya ke hendrius pangut kiriu shampang batung da ke bathamai. Ka Sarkar Meghalaya kalapan ya ke projek ki denjan Revisiting the Roots, Re-examining Khasi Socio-Cultural Linkages with Southeast Asia. Bat penkuburam ki pulit ke East Khasi Hills District ya ki pulit penyai kali bat ke Home Guard kum ke jing itu ya ke jing syakri ba IT lot jongki. Ka National Testing Agency NTA kalapan kala ya ke kenhuan bapet ya ke jing penlong eksamen da ke baweng no ya ke hendrius paangut kiriu shampang batung da ki bathamai. Hau kerwo leng ba ke social media katanat puli puthi jong ke Sarkar pedeng kalong ba ke NTA kan bu da ke rukom ban pet ya ke jing keli ke balong sau kerdan kenang ban pen klan ya ke jing bishar benya ya ke jing keli. Ke NTA kan penrung ru kumba arpau hadu arpau sangut kinong tray haki ar nilai tayo banwan. Syu ya ki office jong ke NTA ru an penkendria no syaki yung office batmai haka ba enbu daki kenhun ke CISF ban pahara anak benta ke jingshian. Ke NTA kala shim me ke nikarai da ke jing petha jong menteri ke puli puthi Upralhat Joshi kenang banwan ra ke jingshian ba jing yat ben haba penlong ya ki eksamen. Ka Sarkar Meghalaya nin kasngi kala pelat ya ke projek ki denjat Revisiting the Roots, Re-examining Khasi Socio-Cultural Linkages with Southeast Asia kenang ban pule bat yet benya da ke jing start science ya ke history ke ketien ke thalit clarity bat ke jia dei jong ki jet men riu Khasi Jaintia bat ke Southeast Asia. Umanti rang ba Konrad ke sama ulong ba ke ni ke jing sedang kan penklannya ke jing wat banyak halor ke nong temen ke jet men riu trairi. Ka Meghalaya bat kan ya rap ru ya ke pateng ki kun samla bakin yaine halakatan rai. Ke jing rut hakene ke projek kalong kumba arpau klur tengka bat labu ban pendep hapo ki khat prabanai ka ban kentup ya ke than jong ke Khasi Jaintia bat garu. Kini ke projek kan kentir ya ke jing ya ke liang ya ke lariti ke kam jungok kai ke ruai ke siau ke put ke tem ki jaka bu tengka ya ke tiar kitar mendai bat ke jing ya snok tilang ha ke puli puthi. Ke India ke laban ba ke nuku kam ba pentrei ba ya dei bat ke mariang ke dei ban long ke ba pai kemat sya ke jing penne pensa na ke benta ke jing dan kam jeng ki briu. Ha ke jing keren ha ke jing alang bakat ar jong ki menteri ke environment jong kiri ki badan hapo ke BRICS ha New Delhi hinin kasi menteri ke tanat environment forest and climate change ke India Bhupender Yadav ulong ba ke jing long nong penya jong ke India ha ke BRICS ke dei ke bala betin nanti da ke jing yo I chinga jo menteri rang badu Narendra Modi da ke bawanra I ke jing so kya jong ke global south kum ka mat jing keren ba kamat bat pen laru ya ke jingmut jeng ke BRICS kum building resilience and innovation for cooperation and sustainability. Kabor penya district jong ke East Khasi Hills galapen long nin kesngi ya ke jinglet ya pet lang ya ke wa kalian Akashvani urkaliar ban pet benya ya ke jing jabo bat banyada ya ke jing tut ki jaklia shaka wa kra. Deputy Commissioner Abhilash Baranwal ulalam kamat ya ke jinglet pen ha ke bala sunran lang da ke rang ba shinong da ke Meghalaya State Pollution Control Board ke Meghalaya Basin Management Agency bat ke Operation Clean Up. Kabor penya district ke temu ban khot jingalang bat kinong don benta bantar ya ke SOP ki ban batai syapang ki kamram ban penne ya ke jingkho jongkawa. Cooperation Clean Up kala jupen long ya ke jingpen khod man la ka artayo ha kaliar nadu usnam arhajar khat khandai. Kini kedai ke Akashvani Shillong ke bon lam shapi ya ke kubor. Ban beteng biang ya ke kubor
Kipulit ke East Khasi Hills District Hanin Kasngi kilapan kuburam ya kipulit pinyat kali bat ki Home Guard ha Police Reserve Jail Road Shillong kum ke jing itu ya ke jing syakri ba IT lut jongki ha ke ba pinyat ya ki kali. Superintendent of Police ke East Khasi Hills uba Vivex M ulong bakani ke jing sedang balalam khamat dau SP traffic kan aimen sem ya kipulit bakin tre bhai ki kamram jongki da ke jing IT lut. Uba Vivex M ula pediang bagi pulit penyat kali kimat shibun bha kijing kentup ya ka bahab ban yeng de kibun kenta ban sha e kasngi kal uslap upria kijing shakran ben hakibriu kijing leng o katadam bat pumpum nalor kijing don kam ban pelait lenti ya kali badon kam yat kerki. Ula kentu ya ki pulit penyat kali bakin long ki baperking ha ka bapentre kam ya ki anya kali bat ya ki pat ba bakin ya trelang bat ki pulit. Deputy Commissioner ke East Khasi Hills Abilash Baranwal ula ya kendu ya ki nong mi khamat jong ka Khasi bat Sendran lengkat bat ki nong trai ke District Medical and Health Office henen kasngi ban penklan ya ki jing shimbanta jong ki shinong ha ka ba jing sumare ka kot ka kya jong ka kame bat ikelung. Kejia lang kala pai khamat halo ke jing kentiu ban pha ya ki long kame ba armet bakin len Kaya ikelung ha hospital bat ai inject ya ikelung lengba ki program pensung tu pat ba. Ubaran wal ulaya tairu halo ki jing pendon ketilang ya ki jaka sumar trairi ha ka program pensung tu pat ba. Ke District Development Coordination and Monitoring Committee DISHA kala penlong ya ke jia lang bishar kam na kebenta menta usnam arajar arpon rio ha Circuit House Tura nin kesngi ban shim jing ken ya ke jing pentre kam ya ke scheme jong ke sokar pedeng ba sorka jala ha West Garo Hills. Ya ke jia lang la penya do saleng sangma MP ke Tura Parliamentary Constituency ha ke baladon lang ru Deputy Commissioner Ubibhar Agarwal kinong tre ba kitkot ke disha. Ha ke jia lang kitna sorkar ke labisha re ke scheme PMAYG NRLM Jal Jeevan Mission NHM PMGSY bat Swachh Bharat Mission. Usang ma ulaban halo ke jinglong kuat akarukom tre bat ka ken ke dia ek pisa tengka bat ke jing pensisha ya ki project. Ulapan jing to ketru halor ke jing buon kinong shong shinong bom dei riu lum hagam begre ke bapin I bakala bandon ke jing wandrung bat buhai shinong bean jong ki priu. Kamigalia Bharat Scouts and Guides kalapinlong yaga State Council meeting ba arpo khanda jongka happy base li hall Shillong hinin kasi ban bisya de ki kam jongka Bharat Scouts and Guides Hamigalia batru ki kampenroy na kabenta ki samla. Ya ke lang lapinya do Vijay Kumar Mantri ha ka bakit khot ki lakan mauburom ru ya ikong RV Suchang IAS balaklatno. Kejia lang kala shemi ki rai ban penklan kejing penkup bori ki samla ban hikai yaki nadu dang red bat ban kentiu ya kejing long tkon. La pelait ru ya ka kai pot basisen si snem na kabenta ka snem arajan arposan arpon rio kabala kedo ru ya ki kam balala ban pendam. Vijay Kumar Mantri ula kentu ya ki nong don benta bakinya treshitam ban penyar ya kejing trekam ban penklan ya ki program bat ban kentiu ya kejing long shitli. Chief Secretary Bamanshwa jong ka Megalia ka balong ru ka kantay Khasi banengkong banbat ya ka kerdan ikong Rebecca V Suchang ilaklatno nin kasngi hanegrims hadin ka jingshitom ka balabat slam ya I. Ikong RV Suchang ide IAS officer na kakanhun jong kasnem kat kandai spa prapukanda jong ka asa Megalia kadar. Ilabat ekakam Chief Secretary haunay lur arajar arpaway bat ila syong tad haunay tung arajar arpawar hadin kata la thungru ya I kum ka Chief Information Commissioner hauyayong arajar arpusan. Umintirang ba Konrad ke sangma ulapen pau ke jing songsi halo ke jing klat no jong I. Umintirang ba ulay ro ke jing long no yalam bat ke jing tre ba IT lot jong I hakakam. Umintri katanat sports uba wailat mikishin laru ulapen pau ke jing sngolem da ka bapen ken mau ya ke jing shlur bat jing IT lot jong I hakakam syakri pat ba. Kat tu kubor kelakun nak Akashvani Shillong ninya sobat Akashvani Delhi nak banta ki kubor hakapor prabaji kene kede Akashvani Shillong.